nk'umuryango ubu ni nk'aribwo dutangiye kubaka kuko nibwo tugihura mu myaka ine yose ishize dushimiye Imana cyane. So we thank God that He has kept us, whether it's me, my husband, or my child. This is the time that we are starting our marriage because this is the time that we are joining each other. Numuririmbyi hari igihe abantu bababwira ngo iyo abaririmbyi bageze hano muri Amerika ngo baragira ngo babivamo ngo cyangwa se ngo bakagira intege nkeya kubera maskejo y'akazi n'ibindi. Korali Azafu ndamubahaye ndamubashikirije ntimuka singa burwitwazo ngo ni njyewe wenda ngo watumye ngo adakomeza kuririmba cyangwa se ni izindi mpamvu ngo uyu n'uwanyu ndamubahaye kabisa. Some people say that when musicians and worshipers come to America, they stop their ministry because of work and other different schedules. But Azaf, I present her to you. I don't want her to have any excuse but to serve God with you. Kandi nakunda amafaranga nabyo si bibi byose tuzabifatikanya ariko icyo mbijejeho ntabwo nzaba ubwitwazo bwo kuba yareka gukorera Imana no gufasha abantu ngo kubera umugabo baraza uko mwabibonye. Rero ndashimye Imana cyane yabagiriye neza bakagera hano. Umunsi wa nyuma bafite flight, umwana yararwaye aja mu bitaro bamutera amaserumu bafite flight. Noneho madame arambwira ngo umwana yararwaye sinzi uko tukibigenje, sinzi ko indege ikidutwaye. Rero nuko bimeze. Umuntu wa kabiri cyangwa se umuryango wa kabiri ugiye gushima Imana. The second family that's going to thank God. Reka twakire famille Mpore. Let's receive the family of More. Nabo batange ishimwe ryabo bashatse gutanga. And they are going to give their thanksgiving that day. Tubakire n'amashimwe. Let's welcome them with a round of applause. Hallelujah. Hallelujah. Kanatwe dushima Imana. Let us also thank God. Mbere nshima Imana ko Imana yaduhaye ikibanza gisa gutya kirimo isuku imeze gutya. Hari abantu bakomezaga kutubaza ibibazo byinshi mu minsi ishize ko mukomeza mwimuka ko ntimugira place iri fixe, ariko ibi ni byerekana ko umushumba wacu adasanzwe kabisa. I want to thank Imana God. ishimwe cyane. I want to thank God first for giving us a place like this. Many people had asked us many questions about our location, but having this place shows us that we have a special leader, a special pastor. Ndashima Imana ko ndi muri Zion Temple. Ndibuka muri 2015 nibwo naje hano muri Amerika mva muri Afrika. I thank God that I'm in Zion Temple. I remember when I came in 2015 from Africa. Nakiriwe na Bishop Leonard. I was received by Bishop Leonard. Nashikiye mu mujyi wa Atlanta ntazi abantu baho. Nshikira mu nzu y'umuhungu w'Umusomali bamvuza nawe, ariko ntitwabashaga kumvikana kuko we nta Cyongereza yarazi nubwo nje nageragezaho gatoya. I first arrived in Atlanta and they put me in the same house with a Somalian young man, and we were not in agreement or understanding each other because he did not speak English. Muri uwo mugoroba ndawibuka umuhungu witwa Joseph Rwibutso. I remember that evening a young man called Joseph Rwibutso. Atuye muri South Dakota muramuzi cyane. He lives in South Dakota, you know him very well. Ahamagara Bishop Leonard aramubwira ngo gendere umuhungu uraha na umubwire ngo umutware umujyani wawe kuko ari ahantu asa mbese ni nkaho atari safe kubera ko yashyize ahantu nyine atiyumva. And Joseph Rwibutso called Bishop Leonard and asked him to come and get me from where I was because I was not in a good place. Ndamushimira cyane Bishop Leonard ahari Imana imuha umugisha.
I thank Bishop Leonard where he is. May God bless him. ndibuka ibintu yagiye amenyereza mu mujyi kudutwara ku ma rendezvous ama appointment n'ibindi. Imana imumugisha cyane. He helped us a lot going to different appointments, and I ask that God may bless him very much. Si wowe wenyine n'uyu musore hano mubona yamfashije ibintu byinshi cyane. Icyo gihe twabanaga no mu nzu. He's not the only one, even the young man that you see helped me very much, and we even lived in the same house. Jose twabanye neza. Georgia, akazi ka mbere nakoze ko muri Amerika ni Jose wankoreye application. Jose lived with me very well, and the first job that I got was Jose applied for me for that job. Imana igumugisha cyane, uri umwana mwiza kabisa. May God bless you. You are a very good person. N'abatindiye n'ukuri ndashima Imana ko mpagaranye n'umuryango wanje hano. Without further delay, I want to thank God that I'm standing with my family here. Cyari igihe kirekire tubategereje kubera ibibazo namwe muzi bya process za immigration. We have been waiting for them for a long time because of the immigration process. Twagiye duhura n'utubazo twinshi muri process. Corona yateyemo ibintu biratinda nk'uko mu mwabigiye mubibona mwese. Amakesi menshi n'ubu nyine ntarasubizwa ku gihe, bagenda batinda nyine gutya, ariko Imana yaje kubikora bikomeza nyine kugenda neza kugeza barangije kuri step ya nyuma. Ejo bundi baraza uko mwabibonye. Rero ndashima Imana cyane yabagiriye neza bakagera hano. Umunsi wa nyuma bafite flight, umwana yararwaye aja mu bitaro, bamutera amaserumu bafite flight. Noneho madamu arambwira ngo umwana yararwaye, sinzi uko tukibigenje, sinzi ko indege ikidutwaye. Rero nuko bimeze. Nacitse intege, ariko ndamubwira nti mupfe kugenda. Yaraye mu bitaro, ntiyigeze anasinzira uwo munsi. Yaraye mu bitaro, uraca umwana baramutana mu gitondo. Ku manywa nibwo ngo bari bicaye bari gutekera, kuko nari namubwiye ngo mwe mupfe kwitegura gusa, hasigaye turebe icyo Imana iri gukora. Habaye ku manywa, uyu nguyu wenyine araza arabyuka, basanga muri salo ngo arababwira ngo ndakize. Nyuma yaho ku mugoroba bahise baja ku kibuga cy'indege baraza. Rero iyo mbitekereje n'ukuri sinzi uko nabyita, ariko Imana yacu irakomeye kandi irahambaye. Mu myaka 3 n'igice bari bamaze hari i Kigali, hari ibingi natekerezaga. Naravuga ngo se kugwaza umwana, eske icoba nabigenza gute, byagenda gute? Narabitekerezaga nkumva biransize, ariko kubera ko ari ibintu ntabashaga kwikorera ubwanje ngo mbirangize vuba, naraceceka nyine nkabyihanganira nta kundi, kandi nawe nkamwihanganisha, kamubwiraho namuhezaga update ukuntu ibintu bimeze byose. Ntabwo yigeze abura icyo arya, ntabwo yigeze abura icyo yambara, ndetse n'umuryango we wose. Nagerageje ibishoboka byose kugira ngo abeho neza mu gihe cyose tutari kumwe. Imana niyo yamfashije ikanshoboza ibyo byose, nihaye icubahiro. So in summary, when they were about to come, my daughter got sick, and it was very worrisome. But in the morning she came and she said that she was healed, and they were able to come. And during the 3.5 years that they were in Africa, we persevered, and I also encouraged her, and I thank God for all the process and the help that He gave us. Nkuko mwabibonye n'umuririmbyi, hari igihe abantu bababwira ngo iyo abaririmbyi bageze hano muri Amerika ngo baragira ngo babivamo, ngo cyangwa se ngo bakagira intege nkeya kubera amaschedule y'akazi n'ibindi.
korari azafu ndamubahaye ndamubashikirije ntimuka singaba urwitwazo ngo ni njyewe wenda ngo watumye ngo adakomeza kuririmba cyangwa se ni izindi mpamvu nguyu ni uwanyu ndamubahaye kabisa. Some people say that when musicians and worshipers come to America, they stop their ministry because of work and other different schedules. But Azaf, I present her to you. I don't want her to have any excuse but to serve God with you. Kandi nakunda amafaranga nabyo si bibi byose tuzabifatikanya ariko icyo mbijejeho ntabwo nzaba urwitwazo rwo kuba yareka gukorera Imana no gufasha abantu ngo kubera umugabo. I also, if she chooses to work, we are going to help each other, but I'm not going to be a hindrance for her ministry and serving God. Rero kuby'Imana yakoze byose nibyo ikomeje gukorera abakristo bose bazayoni Imana ishimwe cyane. So what God has done and what He continues to do for all the Zion Temple members, I praise God for Him. nanjye sinareka gushima Imana I'm also going to thank God. kubera ko narabisengeye I prayed for this, kandi mpigumye kuko nzashima Imana ngahagarara imbere y'iteraniro. and I made a vow that I would stand before God and give God thanks. Hari igihe nabisengeraga rimwe na rimwe nkavuga ngo ahari njyewe ntibifite imbaraga, ngafata umwana nkamubwira ibyo avuga, nkamubwira ngo senga gutya uvuge ngo Mana ndashaka ko dufungura inzira tugasanga Daddy. Sometimes I will pray and I will feel like God was not hearing me, and I will ask my child to pray so that God can open the doors and we can join my daddy. Akabisubiramo, And she would repeat it, bwacu undi munsi nkamupfukamisha and the next day I will have her also kneel down, nkamubwira ngo dusenge. and I will say, let's pray. Kubera kubimubwira kenshi, Because of asking her many times, iyo namubwiraga ngo dusenge, when I would tell her to pray, nicyo kintu yasengeraga gusa. that is the only thing she would pray for. Yarasenga akavuga ngo Mana uzanjyane kwa Daddy. She would pray and ask God to take her to her daddy. Rero twarabisengeye by'umwihariko njyewe, ndabizi ko nawe yabisengeye. We prayed for it, especially me, and I also know that he prayed for it. Yabifatiye igihe kinini kandi nari mbizi ko bizakunda, It took a long time, but I knew that it was going to come to pass. ariko numvaga ko mfite inshingano zo kubisengera kugira ngo bizabe. But I had that responsibility to pray for it so that it can happen. Kubaka ugashakwa hanyuma ntuhite uba mu rugo rwawe yavuze imyaka 3 n'igice ni ya process, ariko tugize imyaka 4 dukoze ubukwe. To have a wedding and not be with your partner is a very difficult. We have been away from each other for 4 years. Ni urugendo ruba rutoroshye rw'intambara nyinshi, It's a difficult journey full of many battles. ariko hamwe n'Imana yaraturinze. But with God, He has protected us. Hari igihe twarwaraga tutari kumwe nawe akagira stress, cyangwa nawe yarwara nkumva binteye ikibazo, umwana yarwara tukumva twese bibaye ikibazo kubera ko tutari hamwe, ariko twarasengaga tukabwira Imana ngo Mana uturinde niduhura nk'umuryango tuzagushima. Sometimes he will get sick, or I will get sick, or our child will get sick, and it was very troublesome. But we thank God that He has kept us, and we vow to thank Him, and we are here to thank Him. Rero turashima Imana cyane kuko yaturinze iyo myaka yose, yaba njye yaba we yaba umwana, tukaba duhuye nk'umuryango. Ubu ni nk'aribwo dutangiye kubaka kuko nibwo tugihura mu myaka 4 yose ishize. Dushimiye Imana cyane. So we thank God that He has kept us, whether it's me, my husband, or my child. This is the time that we are starting our marriage, because this is the time that we are joining each other. Ikindi ndashima Imana yabivuze, umwana tugiye kuza yagize ikibazo ararwara bidutunguye, ngira ubwoba bwinshi, ariko nasenze isengesho rimwe ndavuga ngo Mana wampaye umugisha wo kuba ngiye kugenda, nzi ko utazutanga umugisha w'igice, umugisha wawe uba wuzuye, iyo waje uza wuzuye, ndabizi neza ko ngomba kugenda nubwo bimeze gutya, ariko nzi ko umugisha ugomba kuzura kugeza ngeze muri Amerika nkahura n'umugabo n'umwana twese twuzuye turi bazima. Rero ndashima Imana ko
uwo mugisha yari yaduhaye wo guhura byabaye uyu munsi wa none tukaba turi hamwe nk'umuryango. Imana yo mu ijuru ishimwe. I know that my child got sick when we were about to come, and I asked God that I told him that if you give a blessing, give a full blessing. So I praise God for everything he has done, and we are now here together, praising God together. Ikindi cyanyuma kugira ngo tureke kurambirana. One last thing. Ndashimana kubw'itorero. I thank God for the church. Tuza tugeze ku kibuga twasanze aribo baje kutwakira. When we came, we found that they had come to receive us. Nibo bari bahari. Azaf was there. Narishimye, nari naniwe ariko mbura amagambo yo kuvuga, nyine mu mutima numva ndanezerewe, nanirwa no kuvuga kubera ko nari naniwe, ariko ndabashimiye cyane by'umwihariko abaririmbyi, urukundo mwanyeretse, duciye bugufi imbere y'Imana n'imbere yanyu. Ibyo mwatweretse ndabibashimiye cyane, ndetse na n'uyu munsi mukomeje kuduha ikaze mu rugo, mwarahageze, muradutelefona, mumeze gute. Ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. I thank Azaf for receiving me. I was very joyful even though I was tired when I arrived at the airport, and you continue to follow up and to be near us. So I thank you and I thank God for that. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Thank you. May God bless you.